Third All Assam Garo Wangla Festival lapen Ikora Camp Karbi Anglong Wangla Festival Kachipatir Pipon lake All Assam Garo Cultural Society Kachirap Kachitudun pen Kivangji Nipai Pho pen Troxy Paikunia Chiklo Surihni Rankora Pho Tenglijan Garo Rongalong Talon Ponji RCMA Phu Pratap Sangma Hin Pen Birta Nangke Pachini Dunke Aluhi Sarpoman Pen Dr. Himanta Biswa Sarma Assam Chief Minister Ta Chitong Dunji Lapen Pinang An Kithe Kiding Tumta Chitong Dunji Non Labangso Wangla Festival Pandu De Sang Se Pen Saido Anta Claim Dampon Bomlo Lapen Kinang Sot Asaita Kitang Tangsi Ki Onglo Lapen Mesen Kachileng Longja Phanta Towarta Selam Pombom Loputa Wangla Festival ki bijia dim kahumri damahut nang pachini dun ake hai Pratap Sangma Hinpen Labangso Wangla Festival along Assam Angkang Prek Jam a district along Garo Akhai Tumdo la Sigaro Cultural Troops atumta nang chitong dunchi La Simesen pen ki pachun pon thek jalong bang phutinta hirjume nang ki pajir dunja phansi choning ripon 2025 we'll see you Wangala Festival tingjan song nasya unan preparation ng ba kain nga ha unan sakantingon mula yo Wangala Festival on rebat simna kata aro Honorable Chief Minister Himanta Biswa Sarma ji bian as a chief guest yo Wangala Festival guest kagen aro Dr. Numol Mumin bima chuna dakcha kinga na sakantingon mula ya Wangala ko rebaimang namme take susokat na kata nga reception committee chinyong nga mulinga dala Sangti dipen project terang Karbing Long Life